Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti izvanredan Yamaha bežični zvučnik. U pitanju je model MusicCast 20. Ono što je veoma popularno u zadnje vreme kod Yamaha sistema je MusicCast tehnologija, po kojoj ovaj zvučnik i nosi naziv. Ova tehnologija omogućava čitav niz pogodnosti. To su streamovanje muzike iz lokalne mreže i sa online servisa, internet radio, kontrolu putem besplatne smartphone aplikacije, kao i povezivanje sa drugim MusicCast uređajima u multiroom ozvučenje. Pa tako pomoću aplikacije za vaš mobilni telefon možete kontrolisati kompletno ozvučenje u vašem domu ili poslovnom prostoru. Ukoliko povežete više kompatibilnih zvučnika, soundbarova ili receivera, kroz aplikaciju možete posebno kontrolisati svaki uređaj, a možete podesiti i da se na svima čuje ista ili različita muzika. Zvučnik omogućava povezivanje putem Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay konekcije. Podržava muzičke servise za slušanje muzike sa interneta, kao što su Deezer, Spotify, AirPlay, Pandora i mnogi drugi u zavisnosti od regiona. Obezbeđuje kvalitetan i jasan zvuk snage 40 W, što je sasvim dovoljno za manju prostoriju. Zvučnik podržava glasovne komande pomoću Amazon Alexe, s tim što ćete sa Alexom pričati na nekom od jezika koji nije srpski, kao što su engleski ili nemački. Jednostavan i elegantan dizajn izgledaju veoma moderno i lako će se uklopiti u svaki prostor. Zvučnik posjeduje mogućnost kačenja na zid, pa ga možete montirati gde god da poželite u vašem enterijeru. U pakovanju se nalaze zvučnik, napojni kabel kao i uputstva. Ukoliko imate pitanja ili vas zanima ovaj zvučnik, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Zvučnik je dostupan u beloj i crnoj boji i možete ga poručiti na našem sajtu www.avemarket.rs. I ne zaboravite like i follow. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!